July ni somni pali thotan ni sang ni somni pathum ani e thlir tu le ngai thatu zong te in zawa in du sakna chibai kan buk le veka cheu tu hnaya Manipur boina so sang le awanga pol then khat malak na awangin Mizoram a cheng meitei then khat chu an kholama an ho Mizoram sarkara home secretary chuan meitei te chu Mizoram a thamwang taka om tu le Mizoram chuasan lo turin angena Central YMA po in thabar lo tu le thamwang taka om turin a chabok thudon danin Mizo Student Union MS win Mizorama om meitei te chu chiarpui nei antum ti thu thang omawang le Peace Accord MNF Returnees Association pamra in meitei te chu Mizoram chuasan turin an cha ti thu thang aoma hei wang hian meitei engamaza chuan Mizoram an chuasan ni in soi ani July ni somni pani inrin ni le Nimin Khan Aizawl to Imphal tho theina ticket a zo ve ni ni danga chuan a zo vek ngai lo Aizawl atanga Imphal pan tur ta chu lengpui airport a an ni na thona zirna te mu mal takin an chin chia thin Home Department ho tu ta chuan Mizorama meitei mi sang ni chuang hret an oma an ngai thu an soi Veti College an ti mai College of Veti Science and Animal Husbandry atanga thudon danin an college a hian meitei mi thok tu som vele zirlai somruk chuang hret an oma thok tu zinga mi then kha chuan Mizoram an chuasan tua zirlai zinga ero exam lai an ni wangin ho an om lo thung thudon danin Regional Institute of Paramedical and Nursing Science ripansa meitei zirlai somnga atanga somruk vel an oma tun thegin boina boruak vela wanga ho an om lo Zoram Medical College ZMC apo meitei zirlai pariat le Professor Pathum an oma tunlai boruak wanga ho an om lowa hotum po an om ri ro thu donani Mizoram University ho tu te soidanin MZT wa thok zinga meitei engamazat an oma chung zinga then khat chu tunlai boruak awangin an kholama an ho tunlai hi chollai ani wangin tunhaya boruak aso san ma a hoto engmazat anombok Home Secretary H.L. Engmoe chuan July ni somni pani sang ni somni Pathum Khan apisa All Mizoram Manipuri Association suai tu te koma Mizorama om meitei te chu thamwang taka om tu le thuleng wak awanga Mizoram chuasan lo turin angena Mizoram sarkar ngenna chu anmi le sa ta hriat ti turin amma suai tu te achani Central YMA chuan July ni somni pani khan thu chua siamin Manipur tual chung boina wanga kan unaw zona thlak ten har sana an to mek tur puina lan tin nan le an thawang haunan NGO Coordination Committee in July ni somni panga sang ni somni Pathum tholenia abua sai tur chungchanga Mizorama meitei omte thaba lo tu le thamwang taka om turin Central YMA chuan angenani Central YMA chuan Manipur khopui Imphal le achevela Mizo ko sale zirlai te himna tur ngai tua theito pa mala turin Manipur sarkar an ngen hal bok NGO Coordination Committee in Manipura zona thlak te thlawang hawa kongzo huai hot antuma wangin MSU in Mizorama meitei omte cherpui nei antum nia soi ani wang bokin July ni somni pani inrin ni khat Imphal Mizo zirlai som chuan Mizoram lam anron pan ni in soi aom Home Department ho tu te ro chuan zirlai nu le pa te tagin zirlai pani thum ron ho tum an om ti an soi bak chu Imphal atanga ron ho le ho tum hriat an nei lo thu an soya Imphal khopuya Regional Institute of Medical Science RIMS a Mizo zirlai za pani an omek ni in thudon ani MZP General Headquarter President Lalnun Moya pau tu chuan Mizorama om meitei te laka malo laka chet ve chiam chu tha anti ri lo thu le Manipura zona thak ten an du ber ro rena san an ngiat ti boi thei ani wagin film khu taka chet atul anti thu asoi MZP suai tu te hian July ni somni pani khan Aizawl Press Club a thu thar theda tu te an koma zona changin MZP President chuan helaya kan lo che dan hian kan u now ten separate administration ro rena san an ngiat mek ati boi pal theya Central lamin engemo anon ti pha theya
phim kur hle angai helaya kut lo in thlak ve hi atul kan tiri lowa hei hi hlau wang le doi wang ani lo ati lalnun moya pau tu chuan mei ni thum sang ni som ni pathum atanga manipura boina chuak chu ati ra tanga tun thlengin MZP in an ngai event reng ti soin atul angin kan che chuak zel dona manipur zo fa te kan phasan don lo ati vai phei mei che pani mei tei hovin an mei che zomna na sataka an ti bor bang chu thinur thlak an ti thule chung mei chia te chu zomi student federation le vai phei khotlang hruai tu te kai hruai na hnuai him taka an om thu a soi thil om dan enin manipura zo na thlak te le mei tei te chu thamuang taka om ho chi an ni to lova alan thu soin lalnun moya pau tu chuan kan u nau ten an du ber separate administration ro re na san nei tura an be na hi thu pui lian ber ani renga a top thlengin kan thlop zel don ani ati Mizorama mei tei te laka thu le hla nei pol pani pamra le MSU hruai tu te chu Home Secretary Lal Engmoyan office a koma tun hnaya press release an ti chua chungchang a soipuya soi ho nuwa pol pani te chuan mei tei te laka an thil ti tumte an sut Lal Engmoya chuan anin ko khom chan soifia in Manipur tual chhum boina kai hnuya Mizoram sarkar malak na te asoya Peace Accord MNF Veterani Association pamra poin press release an siam chan le an thil tumte an soifia pamra hruai tu te chuan July ni somni pakhat sang ni somni pathuma press release an siama Mizorama mei tei te an sahimna tan Mizoram atanga in thiar felhim tura an ti chungchanga mei tei te ral tritna turle Mizoram atanga hno chhuat lam emo akok lo ni na soi sarkar ngen na awang le mizo mipuita na thajok tur ani don chuan bo zui zelo an rem ti ani Home Secretary office a vek hian Lal Engmoya kai hruain pamra hruai tu te le all Mizoram Manipuri Association hruai tu te an kom ngal bok Home Secretary Lal Engmoya chuan July ni somni pani tlaida rukhan apisa a Mizo Student Union MSU hruai tu te a koma Mizorama mei tei chungchanga hriat du an nei te a soipuya Manipur tual chung boina kai hnuya Mizoram sarkar malak dan le Manipur ral tlan te chhom dol dan te a silfia sarkar thu chhuat ta lan danin MSU hruai tu te chuan Mizorama mei tei om te chungchanga hriat du an nei te satura malak an tumna chu mei tei te ti thabara hno chhuat tumna ani lova an himna jok tur ni na soi MSU in Mizorama mei tei chhiarpui nei an tumna an hriat du te Mizoram sarkarin a hril thei dona wangle sarkar ho tu ten an thil tum chu kaltang pui lo tura an ngena wangin bo zui zel lo MSU chuan an rem ti bok F2 party MP sang te chuan Prime Minister Narendra Modi chu Manipur tual chung boina chuak chungchang Parliament House pania soitura phutin Voinkhan Parliament compound chunga Mahatma Gandhi limbula lung oilo na anlan tir Parliament monsoon session nei mek chu F2 party ten Manipur chungchang soiho phuta inkhom an au boi wangin ro relna mumal om theilovin an la omani Tangrual Pol INDIA India din tu F2 party ho tu sang da chuan Rajya Sabha a leader of opposition Mallikarjun Kharge chu achambara Voinkhan an mua Parliament an che zel dan turte an soiho sarkar lai pui chuan session nei meka hian Manipur chungchang soiho hun reilo te honrem ti in Home Minister chu zona chang tura tiania mase Abdulam hian Prime Minister chu hemi chungchanga tongkam nei masaturin an phuthung heibaka session a hian party tinten Manipur chungchanga an ngai dan suin debate na hun thol tak nei an du bok ni in an soi sarkar lai pui chuan F2 pol da chu Manipur chungchang chu sesona thil poimo tak tak soiho turte tlan chia sanna man ruwa manga puin session an ngai poimo tak tak emti azot bok Manipur Human Rights Commission MHRC chuan mei ni thuma ku ki le mei tei inkara tual chung boina chuak kal zela mihring chanvo paljuna thlengte chui chiang turin Manipur police te a hriatir MHRC chuan Churachan pura cheng naurem ibom cha singan khesa theilu be chanin hethu pe ki ati chuakani sing chuan ku ki militant te chu an districta mei tei te beapuin
asilai dana hmun po anok sak ni in soi buina thleng hi kuki militant ITLF le kuki chuzomi community table tuma puin ITLF le ZRA chuan meitei hnamtiamin mi sang chuang mi hring ding na chanvo an palzu sakani ati MHRC chuan IGP rang ayan hiam lo police officer in hemi chungchang hi chui chianga borzui turin thupe ka chua commission chuan state sarkar chu protection of human rights act 1993 hnuaia section 27 clause 1 le clause b zom tur le ama thiang bera thupe khi borzui turin a sia tir bok Pondicherry MP hlui pi kanan chu Manipura meichia te laka poi khoina le mihring ni na chanvo palzu na nasa tak thleng du lo na lantinan ka liamta inrini khan BJP party atangin abang mi amai kanan hian kumsang ni somni pakhat khan Congress party chuasanin BJP azomani thuchu asiama kanan chuan Manipura meichia te ngai sakani chu adem ti soya meichia te chunga rong taka che nakadem jia hi ka soi chuak zolo BJP ne na in thlunzom na emo in piang na emo engma ka nei lo ti ka puang mipui te ta na ka be na hi ka chhunzom zelang ti na soi kanan chuan human right palzuna le meichia te chunga poi khoina a hluar me ka wangin Manipura hian president rule puan arot bok tribal meiche pani chunga rong taka che na video chu thlani le achan ve nu social media adar chu poi ati thu soya meiche pani te chunga che dan hi thilra phlak top khok le khovel nam zong zong te in kai hroina le kalphung kal ani ati MP hlui chuan Manipura thil thleng chu Indian tan chau ni lo khovela mihring zong zong abikin meichia te tana thil za thlak ani ti soin state sarkar emo sarkar lai pui emo tan hoisan thei ani lo ramchunga meichia te laka poi khoina ani ti an pom jok turania Manipur sarkar hi president rule dawat turani ti in soi Delhi Commission for Women DCWH2 Swati Maliwal chuan Manipur sarkarin an state klo tura adilna phalsak lo ma se nimin khan akalui DCWH2 hian Manipura mipat meichia na lamhoya ti nomna tok te mutura kal atum thua soya ma se state sarkarin phalna apedu lo ti soi ma se nimin khan a Twittera Manipur lam apan lui ti soin Chief Minister N Biren Singh hena a thlen huna meeting nei pui tura angen na thu a soi lang bok Manipur sarkar chuan state chung dan le thu pek din mun thirin ka jin hun hi son turin min ti ani ma se an rona tengun taka ka ngai tu hnuwa karuam han lok anga infal pan hi katum ta thawani ti na ta lang CM Singh nen I mutura ngen na athon copy po ata lang bok Manipur tual chung boina le meichia te chunga che na rong taka thleng mek chung changa Central State a ro rel lai BJP chuan soisele be atok na sale BJP chuan Manipur chung changa demna an to me kara F2 ta chu Manipur chung chang ringot an soi chu parliament a thil dang poimo soi ho ngai laka an tlan china an pu West Bengal Rajasthan le Bihara meichia te laka hleilena thleng chung changa F2 ta chu ngoi renga apu le tani Congress senior leader P Chidambaram chuan BJP tu soi Twitter a chang leta Bihar West Bengal le Rajasthan a meichia te beina thleng ngei ti pomila ma se heng hi enga tinge Manipura poi khoina thleng mek soi bo na tura chuan lama man ani theyang ati